أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Barşa galamlarыбызны юктан бар кылган Раббыбыз Аллаһы Таалага һәр вакытта да, һәр даим мактауларыбыз, хәмд сәнәләребез, бөек Раббыбыз Аллаһы Тааланың биргән сансыз нигъмәтләренә шиксез шөкраналарыбыз, рәхмәтләребез ирешсә иде. Күңел түрләребездән чыккан салават шәрифләребезне, хәйр дугаларыбызны, изге теләкләребезне Аллаһ Раббул Изза кабул итеп, шушы галәмгә рәхмәт өчен җибәрелгән. Барчаларыбызга да күркәм үрнәк күрсәтүче булган, Аллаһ Раббул Иззаның әмер боерыкларын ирештергән, Рәсүллек вазифасын үтәгән Раббыбызның хак Рәсүле Хәбибе Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләренә, аның әһл бәйтенә, сахабаларга, табигиннарга Раббыбыз үзе ирештерсә иде. Ислам динендә тыелган гамәлләрдән һәм зур гынаһлардан саналган гамәлләрдән ул ялган тора. Ялган кешенең рухи авыруыдыр, рухи шире булып торадыр. Кеше бу дөньяда яшәгәндә үзенең хәлен, дәрәҗәсен кайгыртып, башка кешеләрне, янәшәсендә булучыларны алдалап аларга ялган сүз җиткереп, үзенең дәрәҗәсен саклап калырга мөмкин. Яки дәрәҗәсен арттырырга мөмкин. Башка кешенең малын үзләштерү ихтимал. Ләкин галәмнәрнең бердән бер булган хуҗасын, Аллаһы Тааланы алдалап булмый. Кешеләрне алдалап булса да, Аллаһы Таала бөтен нәрсәне күреп белеп торучы, бердән бер кудрәт иясе. Шундый көнгә ирештек, ай кардәшләрем. Шушы җәмгыятьтә, кешеләрдә ялган гадәти күренешкә әйләнде. Шул дәрәҗәгә җиттек. Игътибар бирми башладык. Хәтта шушы ялган ул гынаһлы гамәл булып та безгә тыелмый башлады. Хәтта мәчетләребездә вагаз сөйләсәк, мәҗлесләргә барып шунда кешеләргә шушы ялганның зарарын аңлата башласаң, ничектер кешеләр елмаеп, гаҗәпләнеп яки сәерсенеп карап куялар. Ни өчен? Чөнки ялган ул гади бер күренешкә әверелде. Ләкин Куръани Кәримдә Аллаһ Раббыбыз кисәтә: وَلَا وَاشْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. Ялган сүздән сакланыгыз ди. Безгә, кешеләргә әмер итә Раббыбыз Аллаһы Таала: ялган сүздән сакланыгыз дип. Шулай ук Раббыбыз Куръани Кәримдә әйтә: «Я әйюһәлләзина аману тақуллаһа ва қулу қаулан садида». Әй иман китерүчеләр, әй сез, үзегезне Аллаһы Таалагә һәм аның Рәсүленә ышанам дип әйтүчеләр, исбатлаучылар, дәлилләргә тырышучылар, Аллаһы Таалагә тақвалы булыгыз. Аллаһы Таалагә тақва булганнан соң дөрес сүз генә сөйләгез дип Аллаһ Раббыбыз әмер итә. Ялган иң зур гынаһлардан, ай кардәшләрем. Без шушы телебезгә игътибар бирмичә, якыннарыбыз белән аралашканда, дуслар белән очрашканда, алар белән утырганда, масаеп, мактанырга теләп, яки дәрәҗәләребезне арттыру нияте белән үзебездә алдап, ялган сүз сөйләгәнебезне кайвакыт сизми калабыз.
Lakin Allah'ның Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bizni kisete. Xatar sözü var Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin. Ol bulay degen. An İbni Umar radıyallahu anhuma an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال إذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلا من نتن ما جاء به رواه الترمذي. Eğer Allah Teala'nın bir bendesi kişi bilen aralaşkanda yalgan söz eytse, şuşu kişinin yalgan sözünden çıkan jirengiş isinden ferişteler bik Irak'a giderler. Şuşu kişinin yalgancı aldakşının sözünden, anın jirengiş isinden bik Irak şakrımga kaşarlar degen. Çünkü şuşu yalgancı en evvel kimge zarar getire? Özüne. Özünün yaşayışına, takdirine yığıntı yasıy. Şuşu yalgan bilen kişi eli özüne ziyan zarar getirgenden soň da başka kişiye de ziyan sala. İmam Şafii Hazretleri aytgan, eğer birov bilen aralaşkanda nersede bulsa ana jitkirirge aytirge tileseň, şol sözün hayırlı bulsağına, kerakli bulsağına, sen ol kişiye o sözünü ayt jitkir. Lakin eğer de sen aytirge tilegen sözde hayırlık bulmasa, yaki ol söz yalgan bulsa, deşmi kalıvın hayırlı bolar. Hem şunun bilen kutulursun degen. Aziz kardeşlerim, biz kay vakitte bu dünyada yaşaganda ihtibar etmiyoruz. Şuşu maddilikке birilip, ruhaniyetimiz turunda unutabız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge kalbimiz, canımız, yüreğimiz turunda kaygırtırga kuşa. Eğer birov yalgan söylese, onun kalbinde, onun yüreğinde bir nokta peyda bular. İkinci, üçüncü mertebe şuşu yalganın kabatlasa, yaki yalgan söz söylewin devam etse, şuşu noktalar, şuşu bendenin yüreğinde kubeyir. Hem şul dereceye jiter. Yalgan söyle, şuşu yalgancı kişinin yüreğin karalık basar. Hem ahire şikte, şuşu bende Allah'ın aşığına düşer bulup, Rabbisi huzurunda yalgançılar sanından yazılır deyip bizge haber kıla. Mana biz dünyada yaşaganda da ey kardeşlerim, zarlangançı, gayip izlegençi, özü bizge tıştan kararga, öğrenirge deyişli. Kişi bilen aralaşkanda biz nerse söyleybiz? Nindi sözler bilen müracaat etəbiz? Şuşu sözü bizni söylegende kerakli söz eytəbiz mi? Bit Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kisete yalgan ol küfürlükke günahka alıp bara. Günah ise cehennemge ilde dedi. Adaşuğa yalgan alıp bara kişini ey kardeşlerim. Yana şula yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yanına birov kilade. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, eyekunul mu'minu cebanen. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şanuşu mümin ol korkak bula alama deyip sırav bire. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kal eyte, naam eyyedi. Eyye korkak bula ala. Tige kişi devam ete. Eyekunul mu'minu bakhilen. Mümin kişi ya Resulallah saran bula alama.
Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem ayı saran bula ala değil. Yana kişi devam edip eyekunul mu'minu kezzaban, mümin kişi yalgancı bula ala mı diyeş? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yok deyip cevap verir. Saran bula ala, korkak bula, kişsiz bula ala. Lakin mümin bir kayşanda yalgancı bulmaz deyip Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri aytgan. Elbette saranlık yaki korkuluk ul da bulsa müminni bizi turgan hem müminde bulurga tiyişli sıfatlar tugel. Biz Allah'a ışanuşlar şu sıfatlardan da tiskari sıfatlardan arınırga, qıtılırga, tırışırga tiyişli biz. Lakin alar arasında da en hater sıfat ol müminde yalğançı bulu, aldaqçı bulu. Şuna göre Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem ayta bir qaşanda mümin yalğançı bulmaz deydi. Şulay bulgaç kardeşlerim, biz bu dünyada yaşaganda özübizni Müslüman deyip sanıybız iken, yalgan söz taratkançı, kişiler bilen aralaşkanda aytası sözleri bizge ihtibarlı bolup, kerakli, hayırlı sözlergine aytsak idi. Çünkü kerakli, tiyişli söz aytabili ol imanımızın көрсәткіші bolup tura. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri aytgan: "Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri felyakul hayran ev liyasmut." Eğer bir özün Allah-u Teala'ga hem kıyamet gününün haklığına ışanamın deyip aytsa, kişi bilen aralaşkanda, söz söylegende kerakli, dürüst bulgan sözlerini aytsin. Eğer de tiyişli kerakli söz ayta almasa, deşmesin diyen. Deşme o ana hayırlı diyen. Hem şula yok ey kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizge emir ite, dürüst söylevşilerinin yanaşasında bulağız deydi. Dürüst söz aytuşilerinin yanaşasında bulağız deyip bizge Rabbimiz Allah-u Teala da nasihat kıla. Muhterem kardeşlerim, Allah Rabbimiz bizge büyük nimet verdi. Til nimeti. Mana şuşu til nimeti bilen dürüst faydalanabilsek idi. Kerakli, hayırlı sözlergine söylesek idi. Özü bizni yalgan sözlerden, başkalarını da yalgan sözlerden saklasak idi. Yalgan söz söylep Allah'ın büyük rahmetinden mahrum buludan korksak idi. Hem indi namaz okuyubuz iken, urazalarımızı tutabız iken, şulay yok, özübizni mümin Allah-u Teala'ga ışanuşu deyip aytabız iken, Allah Rabbimizning hem onun Resulünün emirlerine buysunsak idi. Yalgan sözlerden, yalgandan özübizni de, yakınlarımızını da, hem tirayunda yaşavşilerini de saklasak idi. Çünkü şunda ecir savab. Şunda ecir savab ey kardeşlerim. Allah Rabbimiz kalgan günlerimizde de bereketli, hayırlı ömürler nasip etip, turmuş yollarımızda da özü yoldaşçılarımızdan bulsa idi. Hem indi dürüst kişiler bilen aralaşıp, kaydağına bulubuzga karamasdan, kişi bilen közge köz karaşıp söyleşebizmi? Yaki internet şilterlerinde oturabızmı? Yalgan söz taratudan saklansak idi. Çünkü onun cezası Allah-u Teala huzurunda da bir katı korkunç bulaşak. Ol yalgan bizning yaşayışımızga, turmuşımızga tiskari yığıntı yası. Ol yalgan bizning ruhi şir bulup tura. Mana şuşu şirden
davalanırga Allah Teala nasip etse idi. Davalanu ısılı bir jingel. Tövbe, ihlas gönülden Allah Rabbimizga yalvaru, Allah Rabbimizden agafu ütenu, hem şunu başka kılmaska tırışı. İlkinleri bizge Rabbimiz tanışlık versin. Dürüst silevşiler sanından bulurga Allah Teala bizge yazsın. Şu dünyanın yana ahiret turmuşunun rahatına, baht saadetine erişirge Allah Rabbimiz barşalarımızga da nasip etse idi ya Rabbana. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.